ꯊꯥꯖꯔꯤ ISTV पाव मिंग ताबीर बसिंग तराम नौचरी अहन मरोय पाव डॉक्टर एम नरना लाखिबा लोकसभा मिखलदा पॉलिटिकल पार्टी तरागी कमन कैंडिडेट ओरगनी स्टेट गवर्नमेंट सिंधुना निफु हमदोय सुपर स्टेट दे पांगथोखरे मी फारगा सेन तानबगी थबक तौबिगनु हायना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना अपील तौखरे अमदे मणिपुर पुलिस ए मैराबा ए कुनगमापल सुबा एन हजारी डॉक्टर एन टोम्बी स्टेट पोलो टूर्नामेंट की क्वार्टर फाइनल चंख्रे पाव संदोंग पिजरी हंदक पांगथोकदौरिबा तरागतरुक सुबा लोकसभा मिखलदा इनर की ओइना कांग्रेस अमदी बीजेपी यावदबा पॉलिटिकल पार्टी तरागी कमन कैंडिडेट ओइना डॉक्टर एम नरबु थादोकले हाइना ngasi लाउथोखरे ngasi इराबोट भवनदा पांगथोखिबा पॉलिटिकल पार्टी तरागी लुचिंगबा सिंगना सरुया खिबा पाउमी सिंगा उनबादुदा वांगांग खिबा सिंगना फोंदोकनखिबदा कयारा खाना खनरबा मतुंगदा अमत ओइना यानादुना डॉक्टर एम नरबु इनर की मिरेप ओइना खनखिबनी आउटर की ओइनदी अनिशुबा फेसदा लाउथोकनी नेशनल पार्टी की लुचिंगबा सिंगी अयाबा दरकार लेबना आउटर की मिरेप असी कना ओइगदगी हाबदु लाउथोकपा ngamdabani डॉक्टर एम नरन हाइखिबदा स्टेट अमदी नेशनल दा पॉलिटिकल की अवोनबगी लंबी अमा लाक्नबा तंजा सिदा मियामना लमदमसिदा अवोनबा पुरकनबा खोनबा तंगाई फदरे पॉलिटिकल पार्टी तराना इनर मसुंग आउटर की मिरेप सिंग लाउथोकपा लोइरबा मतुंगदा करी करी इशू सिंगदा माइ ओनसिंदुना थबक ओइना पाइखतकदगी हाबदु मतम चान मियामदा खंगनगनी हाइखि मियाम सिगी पेनिंग आई होइरबा मियाम सिगी पुंसी थेंगरी अवाब कया से वन आफ्टर अनदर इशू पे भाई फुंदबगी सिंग फुंदबगी पोटानरबगी नपीने चथरबे क्या lawlessness they pakishida ain leitaba chasforma the anarchic situation punamaksi themani si haibagi long term perspective ama tung koina themani damakta party khara sina sacrifice to honabaga luina managari koina kunna election issue fight to si haibagi मणिपुर ने इंडिया की मपुंग फाबा स्टेट ओरपगी निफुगोम दो सुबह नुमित स्टेटहुड डे ngasi स्टेट गवर्नमेंट सिंधुना इम्फाल की ऑल सेक्रेटरिएट कैंपस पांगथोखरे थौरमदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगाम कमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम एजुकेशन मिनिस्टर एम ओकेंद्रा चीफ सेक्रेटरी पीसी लमखुंगा डीजीपी शहीद अहमद अमदी अतै ऑफिशियल कयाना सरुयाखि थौरंग मरी लेना गोविंदास कोंथौजमना स्टेटहुड फंगलपगे नुंगी ओइबा वारोल फोंदोपगा लोइना होंगलकलिबा अहोंगबसिंग सिंथाखि अखोइदा याम सेक्युलर ओइबा स्टेट सिगी अमतो ओइबगी वाखलोन कम्युनल हार्मोनी शांति ओइबा मोंग सक्सिनना होनबदा अखोइ पुनमकी अचोबो थौदांग लै मरमदुना राज्य सिबु साफतननबा सो किसिंग अनिगा पुंदा अतोप अतोप स्टेट सिंगा लमजेन तानाबदा सोथा हौदबा दुगुंबा स्टेट अमा अखोइ पुन्ना होनमिदना ओहिनना होनसी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगमना स्टेटहुड फंगलबा मतुंगदा स्टेट असि चौखलमजेलदा खुमांग चौसिनबा ngamlakliबasi स्टेटहुड फंगलपगी महिने स्टेटहुड फंगद्रिंगेदा यूनियन टेरिटोरी ओइरिंगेददी सेंटर की सेंथंग पिकपना चौखत माइकैदा माइ ओनसिनबा ngamlamde कन्ना होनदुना मिपाल तांगदबा स्टेट अमा ओइननबा होनमिनसी हाइखि खागे ममंगा डेवलपमेंट की फेस सोखाना से तपदौ तो in the past about more than 10 years ऐसे बता रहे ही तराबु एनपा तंजा असिगी पे असुददी दै सबखतबगी खुंथांग से यामना थुना फंजिलपा दुगी चेंज अमा डेवलपमेंट क्या लाखन मसी करी महिनो हाटा राजस्ना यूनियन टेरिटोरी ओइना याम टिकना सेथांग देम टीआरटी दुना अदगी अकोगी साकुकसी अकोइना निंग थुम थुमगम दबा दुबा स्टेज अदु लालना हजिकि अकोगी अतोप्पा राज्यदा पीबगुमना अकोगी पॉपुलेशन स्टेट की बेसिस सिंगना पिरइबा सिंगाम याम हेन खर हेन हजबतारे हाना स्टेट को खुंदिलेदा पिरम बादुगी याम हेन पिरा तंजादो लाखले मदुगी माहिनी अकोई हजिक एंजॉय तो बिसी हज मरबदुले अकोई सुमिमान नगंबा स्टेट असिगी मरमदम लेक्चर बुंगम अदुम तंजा फंगबगी नुवाइसे बदलिना अकोना
Chahi Karasida Marwaina, Chingilamda, Mi Paragasel, Tanbaki Chanebi Melakli, Masina, Jingmi Tamigi Marakta Pamdaba Todok Amator Nabagi Machak Ama Ohelapay. Asiguma Todok Singasi Toktanaba, Mama Passing Machama Susimbo, Warkadavani, Kanaguma Sina, Sounding Bamasung Pendava Sing Basu, Sarkar Gawari, Sanaraga, Loishinaba, Honaminasi Haina, Apil Toki. Ni se Paraganda, and sometime now, even money, I said the time, Nasi, lower Ganda, Nasi, Nisa, Yasan Buggy Taboxi, Sakari Basu, Tadochi, not going up, but sing the name, music. Underground with the not only a group with the underground with the overground with the not enough. Gang with the or individual with the must be in the recent past, whether the kidnapped or not, Miss Partner, Mantikna, Pesha, young people, the Hadok or Hadok and the car, told you say, Mr. Yamna, Hataba, Wakan, they are never give us up with the name. Singing Kamita. Kung kaning ningay o macha o kani masa di achobo may di bejaw on mo ya ba mo ko kan tawbi ko no amani Amarom Nangasi, Manipurna, Nipuga Hundoira, Suva State, Pangbagi Numit Asi, Sarkar Gimakedi, Harau Tayam, Pangtopagi Mami Ukide, Miam Akan Bakongzang Kaya Changsinduna, Pankiba Statehood, De Asi, Maming to Oina Toram Pangtoi, Miam Yaun Harau Tayam, Pangtopagi Wapam Latri. State Government Sinduna, all Secretariata, Maming Tagi Oina Pangtoki Bangasi Toramaduda, Paumi Singi Weba, Tongan, Bapampam, Amapawa Sinbi Davadagi, Paumi Singi, Leptuna, Paulo Naki. Asingba state government ki thawong aduda paumi singning bakaya basu state ki damak yengduna khangna ke leba ki oben nungai raba numit asigi numidang da chief minister secretariat rajbhavan amade secretariat office ta leitengi mai thanbagi mami takide masimangna state government statehood de asi pangthokpagi mapung phabu hanthok leiribra statehood de gi thoram pangthok babu miam yawhandana mla minister khara official khara police officer khara ka yawraka pangthokpana yabra haina maikai kayadagi hangnarakli Thasiki Tang Taramapalgi Nungtilda Urembam Power Substation da Mai Chak Panamar Moiduna Braza Singda Mai Matam Chana Pibangam Driba Sigidama Electricity Department Po Lana Ubiga Nuhaina Electricity Employees Union Gi Working President Rana Pratap Nangasi Power Substation Asi Yangshin Bachat Pada Fungdokre Lising Magachamapal Maripuni Togi February Thada Resankashing Chief Minister Oiringai da Hangdokiba Power Substation Asi Ngasi Pauba Development Laitri Mai Chakibatu da CH Subol Kauba Lineman Ama Masagi Sarukara da Maina Chakpadagi Laikanari Thodo Aduna Maramoiduna 11 kV feeder machine Nipan Siznaba Yadana Lady Hike Masidagi Pulamaksi Toga Manipur Pumada Mai Biribani Masideda Hadak Nahan Tang Taraga Mapalgi Nutrilda Saki Maishina Manipur Praja Miamda Mai Bibangam Davasi Manipur Praja Miamna Hadabiu Saubigan Waina Manipur Electricity Improved Nagi Maigagi Tamjagi Aduga Masi unexpected accident Haina Miamnasu Warubiduana Kaji Republic Degi Mangwinana Police na Jackson Thorang Lokat Boy na ngasi ayuk pung mga makairom taba matamda Naurim Lekay Lairim Bigi Awang Tangbadagi Naurim Lekay Sofaler ki makatang basarupawada Police na Paksan na Tibahumbagi Tabak Satakre Yumda Lairim Banupa Sing Naurim Lekay Awang Pena Kumba Community Hall da Puna Putoktuna Amamamta Oina Verification Sataki DSP Commando Ibom Chana Lusingduna Chathakiba Combing Operation Atuda Kanchipura Made Chinga da Lairiba Nipusuba Sam Rifles Amade Marisuba IRB ge Personal Singsu Saruyaki Mioi Kunganipan Maka Taba Verification ki damak Singjamai Police da Sinaraba Matungda Amamamta Oina Verification Chataraba Matungda Thadokre Jiribam Subdivision ki Manung Chanba Jiri Police tagi Nongpok Rom da Chatlaga Laiba Lamkai Bazar da Hotel amagi manak tangarang numidang keji mari rom lumba ID bom ama sakang daba singna fit tawduna thamlamle Jiri Police Commando amadi Kungatare Subasam Rifles ki Kanguna Mangjauna na khangobadagi asoyangam yaudana bom adu lokthok laga ngasi ayuk Lamkai Bazar manakta laiba labu amada pokahan khre
Manipur afaba sasan amadi santi laknabagi matangda khana nainaba mifam amangasi Manipur Press Club ta pangthokre. Manipur Political Science Association, Center for Manipur Studies, Manipur University amadi NG College na sinduna pangthokiba thoramaduda Manipur University ge School of Social Science ki den Professor E. Bijoy Kumar, Manipur University के Center for Manipur Studies के Director Professor N. Joy Kumar amade Professor N. Mahendra Yauna tongan bamyo singna sarugya Professor E. Bijoy Kumar na afaba lengak sasan leitrabadi hiram amatada mapung phana chawkhat pangamloi haike. Professor N. Joy Kumar na afaba sasan ama Manipur da hojik leibra leitabra haibasi miyamna khanaba matam oire. Santi hanjil halakna ba hona bada ekoi khudimak kathokpagi wakal chenminaba tangai fade phongdoki. Akoida hojik si aina so far mai akoida khanjabada akoida hojik biggest tragedy is the emergence of the contractor politicians. Akoida ngasai hariba contractor politicians ngasai emerge tarukasidi. This is the most tragic and it is the most dangerous aspect in the process of the welfare of state. Manipur Association for the Promotion of Science amasung Research Institute of Science and Technology Manipur na sinduna lamdamasi ke veteran scientist ani hana Manipur University ke Vice Chancellor oiba Professor C. Amuba amasung hauji Vice Chancellor oiba Professor H. Nandakumar Sharma bo makhoi na Physical Science ki lamda tawkiba thabak singbu sakhangba oina ikai khumnakhrai. Manipur Press Club da pangthokiba thoramasida Manipur University ki hanagi Vice Chancellor Professor I.S. Khaidem, School of Mathematical and Physical Science ki den Professor M. Dhaneshwar, Manipur Association for the Promotion of Science ki President Professor N. Rajmohan Su sarugya ke. Thoramasiga mari leinana research ki lecture series 3 pangthoki. Lecture sida Professor J.S. Sharma, Professor G. Jugindro, Professor A. Sureslal Sharmana amadi Professor N.G. Ibuhol na tongan ba topic sing da wangang ke. Professor C. Amubana mahitamba haibasi punchi chupagi exercise amani Manipur da science zawkhatnana ba maps amadi research na lokalagliba thabak thorum singbu apen ba phongdoki. Research Institute ama college ni campus da lain bisa masih kistan kaya nungai taba magi importance hai dignity hai kada madu kya hai yo pataba mine kan khangir da bagi mau mama usai Tangai Federal Changba Polam Marangkai na Fangalu Haina All India Youth Federation Manipur State Council na dabi tauri. Manipur na Bharat yauduna state ama hek bairakpadagi ngasi phauba chana thakna na bachinjak mapung phana phangan mangamdre. Lairaba miyam gi yengduna imung khudingda chana thakna bachinjak marangkai na phangan gadabani haina dabi tauri. BA third year ki taruk suba semester ki syllabus ta momoko ki matang de yawi hairibasi aran bawa famni haina Joint Student Coordination Committee na ngasi paumising da phongdokre. Kaishampata leba suki office ta pangthoki ba paumising unaba mada Manipur University na prescribe tawdaba Naurem Rabai kauba mioi amana iba political science ki lyric Indian government and politics haiba lyric amada yawbudi thengnei haina committee ki convener Premananda na phongdoki. Wathok oibe aba mawongda mi amagi maming hekta sizinabasi yengsinba tangai fadi haiki. Hairiba thudong sigi matangda MU gi syllabus ta yawma thengade amasung MU gi syllabus ki phongiba laising sigi reference lokpa laising su madu koina thengade yawi hai policy Professor Naurem Rabai ka unpa mana mahana phongba guide political science Indian government and politics BA third semester hairiba guide sigi PS number 79 da third parada hoigi particular oina maming si pallaga khudam oina piramari thengai full amaga atamdana sendabya monga iramadi koi thengajade amasung atamdana maming matha pallaga khudam oina piramadi koi thengai thongbiriba ojasingna lai phombe matamda yamna sensitive oiba part d atamdana hoigi maming matha pallaga sumaila khudam jangan pibasi kitang selection tawbiu haibadu Joint Coordination Committee magai degi appeal tawjari
Lamlong thongdagi haikru makhong yoba kilometer ani makhairom sangba lambi asigi yet thangba maikaida phutjama pakthoknaba sarkarna lawriba warep asi yaningde haiduna lamdamadu ki miyam nangasi khurai nandai bamlekai dalaiba tharo devi community hall da wakan mifam pangthokre sarkarna lawriba phirep asi hongdoktuna yamlabada phut nifudagi hena pakthokpiganu turelom thangba maikai gi saruk sing semjin biu haiki adu lambi pakthok matamda maruoina khogi Turi longnamban semasi am thina retaining wall sembi bagaloina na ekoi turi longi mai ke rom da su mieng thumba labi pathok su bateng ho ya na kana ne hawi adu iroina na ekoi gi jiklai di ba sarkar na demand tori ba chama pathok kan haibse masi amaram chade baram di turi area turi longnamban area semasi da highway ain di betungina masi highway oi bam su thokte Laikai miyamna huran bani haiduna police ta sinakraba tera khuraizam leraktage longjam muktabo police na achumba wayal chathadana thadorakpada natana laikai gi mioi taret pu mahak phubagi mingda laknaba khangalai haiba wafam yaningdaba phongdoktuna ngasi amudon welfare club ki mioi sing amade laikai gi mioi kayana makhoi su phabiro haina Imphal police station tamna changsinkre adubu police na MSRTC mapada thatkre Club की जनरल सेक्रेटरी इबोम चाना फोंदोखिबदा मुक्ता लेकाई मियाम न फुखिबनी मियोय तरेट खक्तना महापु फुखिबनते हिरमसिग मरी लेनाना DGP दा मेमोरेंडम पिशलगनी हारी इरेमा सेवा एसोसिएशन के कुंथ्राग मंगा सुबा फाउंडेशन दे क्वाकैथे लाइश्रम लेकाई दले बलुप असिग ऑफिस ता पांगथोखरे थौरमसिद MLA RK आनंद इम्फाल इसके उपाध्यक्ष TS सरचंद्र एसोसिएशन की प्रेसिडेंट S अंगौ सुसरुयाखे थौरमसिग मरी लेनाना इरेमा इनकरेज अवार्ड यंथोकपगा लोइनाना अहल सिंगदा सुपुंग थवतुना खुदोल पोस्टिंग पिखे Korkom yauna awang nupok lamdam gi tongan bala lulup sing High New Trap National Liberation Council Kamatapur Liberation Organization National Democratic Front of Bodoland National Liberation of Tripura masung United Liberation Front of Assam zahi asigi India ki Republic Day boycott tawbaga loinana numit asigi nongai matung pung amadagi numidang wairam pung manga fauba general strike kauri hairi Korkom gi media coordinator H Poirena thokpa cherol amana general strike asina transportation के मकल खुदिंग की गाड़ी चेनबा ललोलितिक सिनेमा ड्रामा न चिंग हराव कुमे खुदिंग कोनसिनगनी तोयगुम बसुंग मीडिया अनारायंग अमसुंग धर्म की ओइबा थबक थोरम सिंगदी कोमथोकनी जनवरी 23 पांगथोकलिबा इंडिया की रिपब्लिक डे थोरमसी रीजन नसिदा मखोय की लमलो संतोकपसे लीगलाइज तौननबा वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया की मियामदा कॉन्स्टिट्यूशन असी इंपोज तौबनी सांगलबा चही हुफुगमरी लमदमसी असीगी लौसिंदुना मखोयगी कॉलोनियल पॉलिसी अमगी मखादा कांगलुप की ओइबा लाइन दा लमदमसिबु मचेत मचेत थुगाइदुना अपुनबगी सक्तम नमथनब होनरी इंडिया की मिलिटरी कैंपेन लिबरेशन स्ट्रगल असिबु नमथनब होनरी बसी माय पाक पंगमलोय फंगफम थोपा सोवरेनिटी अमसुंग इंडिपेंडेंट हंजिन हन्नब लाल थेंगनखिगनी हारी रिपब्लिक डे की थोरम बॉयकॉट तबोइना जनवरी तांग कुनगा तरुक के अयुक पुंग मंगादगी नुंथिल पुंग मंगा फाउबा पुंग तरानीथोय की जनरल स्ट्राइक तौरे हाइना माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी नोंगलेन मैतैना थादोरप चेरोल अमना खंगलकली जनरल स्ट्राइक मनुंगदा मई इसिंग अनालायंग की थबक तौरिबा मियोय सिंग लाइनिंग लाइसोलगा मरी लेनबा थबक थौरम अमदे पाउमी सिंगिदी कोमथोकनी हाइरे चेरोलस नमखा ताना फोंदोरकपदा मालेम की मियामना इंडिया की थवंग असिबु फोंगना सिंगनरकलबा मतमनी असिगुम्बा फिबम असिदा मणिपुर गुम्बा लेबाक अमदा रिपब्लिक डे की थौरम पांगथोकपा हाइबसी ख्वाइदगी वाहनथोक लेतबा थवंग अमनी रिपब्लिक डे की थौरम बॉयकॉट तौरिबसी मियामना मपुंग फानबियो हाइना चेरोलस नापिल तौरकली हुरान चिंथी लुटपाट अमदी सायन हत्पन चिंग थबक सिंग URF का मरी लेने हाइना फ्रंट असिना सिंगदोरकले ngasi loitang khunok dalaiba URF की designated camp ओरिबा स्पिनिंग मिल दा फ्रंट असि होम सेक्रेटरी रुहिनी फाइनेंस सेक्रेटरी ताइबंगान बामदी असिस्टेंट पब्लिसिटी सेक्रेटरी पोइनु लुवांगना सरुक यादना पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा रुहिनी ने फोंदोकिबदा ngasi की मीडिया दा URF की मिंग सिजनदुना हुरान चिंथी तवमदी अतै फतब थबक तव सिंग फोंदोरकपा मियाम की मिफम पांगथोकपा मदी रैली चतुना सेमाई पुलिस स्टेशन दा मेमोरेंडम पिसिले हाइबा वाफम अदु URF ना थमोय सेंगना थागप फोंदोई
URF की माइकैदगी असिगुम थबक सिंग असि फावब तौखिबा लेते ममांगदा लाइबक थिबा थौदोक ओइना चथखिबा थबक अमा URF ना चैराक पिखिबा लेरे मतुंगदसु असिगुम थबक अमत तौरोय URF की थाजबदी नोमै मरुदगी चिंजाक ने हेना लुमना लवी हिरम असिदा थाजब थमदुना लमदम असिदा असंग लबुक ओहेंदुना पुकचाक तमिपाल तांगदब लमदम अमा ओहेनबा अकनबा मोंगदा होनादुना लाकले URF na khulai thadokna miyam gi punsi mahing da changlakliba si miyam gi punsi mahing da pamjaduna amade miyam gi apambagi matungina changlakibani makhoi bu mafam khangdana lairiba mafam khudingmaktagi tanthoroklabadi matam amada amuk hana khulai paiduna changkhiba tabani haibasi miyam na ningsingbiba phai miyam na thawaini URF na lami ni haiba ningsingbiu miyam gi damak URF na matam khudingmakta lepli haibana chingba wafam kaya phongdoki aikoina ngasi Sidai lutang kuno Ispani minda koina lera kosi sorana sahi amma kara henjalai ado masidai koina kana gumba miyamgi anduga koi laibak sigi oiba kai gadaba anduga miyamda waga daba mongda aikoi kari gumba makhal gi thab amata koi tawuleti miyamgi pochai mangak pa natraga amma torko matam sida yaroi masi manghan be yaroi haidra miyam lebak bai bise aikoi su masidai koi puning hausang mokoi puning amasung wakal akoi thawali to tomisung akoi angam mathakta miyamgi mating akoina pangani Manipur की ख्वाइदगी मरुइबा पुकचाक लंबी मोरिबा इम्फाल जिरिबाम लंबी की मक्रुथोंग ट्रांसपोर्टर एंड ड्राइवर्स काउंसिल ना अवाब कया मायोंगनरबसु निंगथीना सेमजिनदुना गाड़ी लानबे याबा थोंग अमा ओहेनख्रे थोंग IBSC TDC की माइकैदगी लुपा लाख 8 हेन चंगदुना थासी की तांग 19 दगी हौना अयुक नुमिदांग नाइदना सेमजिनबदगी गाड़ी लानबे याबा थोंग अमा ओहेनखिबनी थोंग असि सेमजिनबा होनाबदा TDC की माइकैदगी लेबर कुन अमदे अतोपा लेबर तरागनी थोइना नुंथिल नाइदना अकन ममोंगदा सेमजिन के हाइना ISTV न्यूज न फोंदोरकली लंबी असि सेमजिनबा होनाबदा PWD की SC N नोरेन अमदि EE तमेंगलोंग P बीर कुमार सु निंगथिना मतेंग पांखे पनबेयाय TDC ना सेमजिलिबा लंबी असि वर्क्स मिनिस्टर KS रतन कुमार मसा लाक्तुना यंगसिन खिबगा लोइनाना अथुबा मतमदा सेमजिनबा बियारटेप की मकेदा पक्ताक पिखिबा लेखरबनी थोंग असि सेमजिनबगा मरी लेनाना TDC की प्रेसिडेंट रंजित ना फोंदो मियाम की अपामगी मतुंगिना मकुर थोंग असि शमजिनबगी थबक पांथोकपनी थोंग असिगी नाकलदा वैली ब्रिज अमा सागतपगी थबक चथरिबसी अफब खोंथांगनी तोन कुनगमरी फावो लानबे याबा थोंग असिना लोइसलकलबदी TDC दा नतना मियाम की ओइना अफब खोंथांग मोइगनी हाइखि ngasi nungthil pung amaga minute nipurom taba matamda sagolban moirang lerakta sakhangdaba singna mapalam gi mioi ama nongmaina kaptuna hanana ba honaram le hari police dagi phangba pauda gari macha tongba na anina yotek thangtek yonba mioi adu nongmaina kapna ba honabada maru chappadagi mioi adu nantho obani sakhangdaba sing adu sukhudakta mapam adu dagi nanthok tuna chen ki hari थबक सुदुना हिंजरिबा मियोय सिंह फाबना कानाबा पुरकलोय शांति लैना हिंगबदा पुलिस मिचम अमदि गवर्नमेंट पुन्ना चटनिनबा मथौ ताय हाइना स्पीकर TS लोकेश्वरना फोंदोखरे वाफम सिंह असे खुंद्राकपम केंद्रगी मनुंग चन्ना लैबा हराउरो YMC ग्राउंड पांगथोकपा भारत निर्मल अभियान अमदि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम की मतंगदा नोमगी ओइबा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम दा महांगना फोंदोखिबनी PSED अमदि विलेज डेवलपमेंट कमिटी अनिना पुल्लगा सिनबा थौरमदुदा PSED ऑफिशियल अमदि लमदमदु की मसकनाबा मियोय कयासु सरुक याबगा लोइनाना तोंगान तोंगान बलमदा पांथोखिबा कंपटीशन दा मकोक मथंग तारबा सिंगदा मना मथुम पिदुना इकाय खुमनकी UPA गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम तरातरुक की मरमदा खंगहि सिंगना मियामदा संदोंगना ताखे स्पीकर लोकेश्वरना खुंद्राकपम केंद्र दा थकननबा इसिंग मफम कयादा फंगन बंगमले अथुबा मतमदा चांग नाइना फंगलगनी भारत निर्माण प्रोग्राम की मखादा सैनिटरी लेट्रिन चामग मरिफु मंगा सारगनी चौखथौरांग पाइखलकपदा सिनमिसिंग फाब पुनबना थिंथाले हाइबा वाफम फोंदोखि इम्फाल साइकिल रोड सेम्बगी थबक तौबा सिनमी सिंह हंदक सखंगदबा सिंगना फाखिबदो पुंग निफुगा निपाल की मनुंगदा थादोरक्त्रबदी कुकी इनपी साइकिल अमदि साइकिल गी मियामना तुमिना लेरोय हाइना पाउगी मिफम पांगथोखरे मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अदुदा कुकी इनपी साइकिल गी प्रेसिडेंट तांखम लुफेना लंबी थोंग सेम्बगी थबक सुरिबा मिचम फाबा हाइबसी अचुंबा थोंग नते करिगिदमक फारिबेनो हाइबा मरी लेनबा सिंगना अथुबा मतमदा सेंगदोरकदबनी चौखथौरांग की थबक पाइखटपदा अयत पापन बपीबा हाइबसी मियाम की मायोक्ता लेबे थोंगनी हारी डेवलपमेंट की थबक तौबा सिनमी सिंबु फारगा रेंसम की दमक ओइरो करिगी ओइरो फाखरगदी मसी एकोई कुकिन पी ओइरो
ima event sing oiro kana oiro loinamak masida ekoi janing daba utpoi na ekoi gi tawam thokwa amadidi tawragani YK College Wangjingi Oza Watpagi Matang Nangasi Mahiroi Sing Wakan Mifam Chathakre Wakan Mifam Maduda Watuna Leribo Oza Sing Tharkadabani Quality Education Purangna Bhona Bada Oza Sing Mathoktai Oza Walaga Mahitambe Yaroi Haibana Singbo Wapong Kaya Iduna Thetki Wakan Mifam Maduda Sargi Akiba Mioi Amana Phongdo Kibada YK College Asi Mahiroi Masing Yamna Tamlabasu Oza Amadi Infrastructure Sing Matam Sangna Watuna Lerakpani Hirama Sing Matang da Mari Leinaba Singda Matam Kayagi Mamangdagi Takshinduna Laklabasu Ngasi Pauba Tabak Oina Pangthoraktabasi Laibak Thibani Karigumba Atuba Matamna Mahiroi Singi Apamba Tabak Oina Pangthoraktaba Tarabadi Makal Kayagi Khongchang Changsilakani Hari Leo Clinic Chingamakha Masung Poshangba Bubon Singh Memorial Trust Singjamai Amadi Chingamakha Khongnang Lerak Development Society ga Khusamnaduna Thasi ki Tang Taragani Palda Lemna Natana Bagi Changyang Pangthokpa Masung Lemna Natana Bakhulai Yenthokpagi Thoram Amanga Solution Kre Thasi ki Tang Tarani Paldagi Hauduna Pangthokiba Thoram Aduda Masak Naiba Mioi Kaya Masu Saruyaki Hari Manipur Electricity Employees Union की इंग्लिशिंगनी तरामरी की थौ पुननबा हिल्स एरिया कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट की खोनबो निमाइबो प्रेसिडेंट ओइने खनख्रे लाइश्रम राजेना जनरल सेक्रेटरी ओइने खनबगलोइना एजुकेटिव मेंबर तरागुमदोइसु तोगान तोगान बा थौ पुननबा खले हाइना यूनियनस ने खंगलरी हौजिक सानम की पाव Nasigi Sanabagi Pauda Manipur Police Sports Club A Amadi Mairaba A State Polo Tournament ki quarter final Chankre Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Thasi Tang Taragaretagi Polo Team Kungatarena Sarwiatuna Impalgi Mapal Kangjebung the Chatariba Kunga Mapal Suba and Hajari and Dr. N. Tombi State Polo Tournament Manipur Police Sports Club Ena Ibudo Thangsing Polo Club Panjil Taret Amada Mighty Piduna quarter final Chankibani Manipur Police Sports Club A Panjil Singadu Hanba Chakrada Khabana Panjilama Anisuba Chakrada Jawana Panjil Mari Ahumsuba Chakrada Bimol Amadi Surjit na Panjil Amamam Chanke Ibudau Thangsingi Panjil Aduna Ahumsuba Chakrada S Arun Kumar na Chanki Bani Atopa match Amada Mairaba Polo Club A Khyathong na Texam Bibo Panjil Amasno the Mighty Piduna quarter final Chanki Bani Mairaba Gamatangaraba Panjil Adu Anisuba Chakrada S Jamson na goal attempt Tawada Texam ki defender da Palaga Chanki Tournament asigi atopa match amada Kripsa Noren Thongna Nongchupana Polo Club Sibu Panjil Nepal Mari the Mighty PK Kripsa ki Panjil Singadu Suresh na goal manga Nauba Mohon Amadi Robert na Panjil Mamam Chanke Nongchupana ki Panjil Singh Aduna Sanjoy na Panjil Ahum Amadi Bangkim na Panjil Chanke Hayang Ahan background da Nambul Mapan A Amadi Texam Siga Sanagani Anisuba ground da Thangmaiban A Amadi Kurai Polo Club ka Sanagani Ahum Suba ground da Manipur Police Club B Amadi X Fitness Wangkai ka Sanagani Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Tim Mapal na Saruki Atuna Langthabal Public Ground da Chathariba Taramatu Suba Manipur Veteran Cricket Tournament King Asisana Kiba match ta Cyclone Thamiba na Blue Hawk Kuraibu wicket tare tamaithi pikrai Blue Hawk na toss ngamduna ahanba batting tawada over kunthra da wicket tare turaga run chamaga kunthra lauke masigi pakhumda Cyclone Thamiba na over kunga ball amada wicket ahum khak turaga run chamaga kunthra mathoi lauduna mai pakhibani Cyclone Thamiba Robindra na ball nipuga manga da run kunthra taret amadi wicket ama lauduna man of the match takre thasi ki tang kun humdoi da Dynamic Sporting Union Kwakethel amadi UCC Uipoka sanagani Manipur na kungamari suba cano sprint championship ta puna medal tarag mapal fangduna mari suba position tahore state kunganipan na saru yaduna thasi ki tang taramari tagi kun phauba upalek bhopal da pangthokiba championship asida Manipur na gold mari silver taramathoi bronze mari lauke SSCB na overall team champion amade yumbu Madhya Pradesh na anisuba tahore Manipur Football Association की मखादा All Jiribam Sports Association सिंधुना Jiribam Higher Secondary School Playground चतरिबा तरा सुबा जिरी कप इन्विटेशन टूर्नामेंट के ngasi sana के मैच ता Green Hornet Chilcherna Jiru Sporting Club Poilapul Kasarbu goal ahumama damai thi pikrai
Assam ki Hozai da Thasi ki Tang Taramapal da Pangtu Kiba Subhash Chandra Bose Classic Eastern India Level Bodybuilding Cash Prize Championship da Manipur ki bodybuilder singna tongan bamana kaya lawrakre. Championship adu da N Suraj na KG Marifu ki class da gold medal amadi championship adu ki oina champion of the championship phanglaki sel ki mana oina Suraj na lupali sing ni phu phanglaki badu da state asiki S Anil S Robert amadi N Rakesh na ani shubam ahum subam sung mari shubamana KG humpu manga ki kanglupta phanglaki L Robert Maitena ani shubamana ma su phanglapagaloina na Awas Khan na KG Marifu ki kanglupta ahan bamana su phanglaki hari Blooming Athletic and Sports Union Khangabuk na Sinduna Basu Ground da Chathariba Taratare Suba State Level Open Double Memorial Trophy Tennis Ball Cricket Tournament ki ngasi sanaki ba ahan ba match ta SYC Khangabuk na NYSS Sangayum Pambu wicket mari da maiti pikre SYC Khangabuk ki KS Suresh na man of the match takre ani suba match ki sanaki bada SSCC Nauria Pakhang Lakpana KB Khagem Palibu Run Nifu Nipal da Mighty Pikre match asida SSCC Nauria Pakhang Lakpagi Momona man of the match takre. Mizoram da Pangtuka da Bahuga Nipal Suba National Championship for Santos Trophy da match official Oinaba Manipur dagi PS Lantoiba IIFF na khale hari. Mahak thasi tang kunganipal da report tawlana ba amphagi General Secretary na Thadrokpa Cherol manhari. NSIC Lamlai na Sintuna Lamlai Playground da Chathariba ani Shuba Lamlai Kendra Village Wise 9-a-side football tournament king asisana ki bahan ma match da BSU Nongpok Kaksing amadi YSC Yorbung Panjil amata chanadana draw chatkre ani Shuba match da EUSC Telona LSIC Lamlai Bu Panjil Tarasino da Mighty Pikre hayang ahan ma match da BRYO Kambong But amadi YDCL Pungdong Bangga sanagani ani suba mesta YPF yang pupi amadi PLA sektaga sanagani Sana khonabana lamdamasida apun bagi panggal sagat pada chaun mateng oigani haina MLA Yamthong Haukipna phongthokre waphamasi Tangkul Naga Students Association na Sinduna Cycle Kendragi Kaihau Khulda numit tarani chathagadaba Kaihau Sports Festival hodupagi thoramda phongthokibani thoramasida MGC Sada Hills ke member Hengamthang Saruyaki Festival sida tim kungamathoina tongan ba masana kaya da thohen tanagani MLA Yamthong Haukipna makatana phongdokibada ikoi masel amata oina punsin bagi wakhalo leitabana lamdamasi chawkhat khongthang da thinthan bani haiba wafam sing phongdoki Jose ngasinomi ba inga sagi pau ICR Lampel Pate ki phangba pau gi matung ina ngasigi khwaidagi sakhi bagi chang degree Celsius kunga manga dasmik ama khwaidagi ingba degree Celsius manga dasmik ama nungsita awising manil gi chang ayukta chada mari phumari nungthilda na chada nipuga humdoi nongju gi chang nil Jose marwe ba pau amana Dr. M Narana lakriba Lok Sabha Mikalda political party taragi common candidate oiragani State government na Sinduna ni Fugomdo Suba State Route de Pangthokre mi Bharga Sel Tanbagi Thabak Tawbiganu haina Deputy Chief Minister na appeal tawkre amadi Manipur Police amadi Mairaba e Kungamapal Suba N Hazari amadi Dr. N Tombi State Polo Tournament ke quarter final chakre ISTV ne pizza pau matang salujare ning tabi bisingba mukana kurumjari